Muraho neza, mumeze mute, nizere ko mukomeye. Twagarutse kandi n'itara ry'Umurenge Official. Rero turi hano tuje kubahereza inkuru ni nziza kuko birashimishije. Ndabasuhuje cyane, bahaye kaze kugira ngo muze dukomeze tubane namwe. Ndango ko murabona ko mfite umushitsi kuri notara ry'Umurenge. Umuntu yo kwibaza ngo ese ni gute umuntu afite mugenzi we w'umushitsi kuri notara kandi bari barisangiye. Itara ry'Umurenge TV show niryo twari dusangiye na mugenzi wanje. Iri ngiri rero ni itara ry'Umurenge Official. Ni kimwe n'ubundi ariko murumva bigiye bitandukanaho. Nizere ko mumeze neza, nguhaye karibu nshuti yanje kuri no channel yanje. Rero wabanza ukibwira abakunzi bacu kugira ngo bamenye uriwe. Nanjye amazina yanjye ni Claire nkuko bisanzwe. Mwari musanzwe munzi n'abatari banzi ni kuri rya tara ry'Umurenge TV show. Twarivuyeho kubw'impamvu zitaturutseho. Ariko tuba turi ku itara ry'Umurenge Official yindi shasha mugenzi wanjye yafunguye kandi ndagushigikiye kuko nawe wanshigikiye. Rero mugende mukore subscribe, share, like na comment. Mumusapotinge, mumuzamure dore ko nawe yabahaye ibyishimo minsi iri imbere. Utukandire twese. Sawa, mwumvishije uko avuze. Nizere ko n'ubundi amasura yacu murayamenyereye. Ni babandi bari kuri ya channel n'ubundi kandi namutumiye nk'inshuti yanje. Ni inshuti yanje, ni umuvandimwe, murabizi nk'ingene bisanzwe. Rero narijega ngo tubwire abantu uko bimeze. Hari abantu baba bazi ngo abantu mu kibazo iyo kibaye biba bateye indagararo niki akavuye impagarara mu bantu. Ni ibisanzwe. Wowe babwira gute ukuntu bari mu kugenda bababesha ngo rega ngo twarashwanye. Ngewe urebye narabisobanuye mu ncamakeya. Yego. Ahubwo urebye niho wabaheza ukuri ko turi kumwe kuko benshi bifuzaga kubona ngo turi kumwe. Kandi twari turi kumwe n'ubundi n'inyuma ya kamera tuba turi kumwe. Gusa nyine kwari turinze ngo nawe ufungure cyane. Wowe urababwira ahubwo hejuru yo kuvuga ngo bari kuvuga ngo kuki nihuse gufungura cyane. Ngo niwe nayifunguye tutabivuganye. Mwabantu mwe nizere kuko muzi mugenzi wanje kuri channel yiwe mwumvishije uko yababwiye ikibazo twahuye naco. Twagize ikibazo badusubira ibiganiro. Kandi ibiganiro byose ntibigeze basigana kimwe. Kandi uwabikoze ntabwo ari ukuvuga ngo ni mugenzi wanje cyangwa ni jewe. Twese twabuze umuntu wabikoze. Rero ibindi byo hirya byo kuvuga ngo ngwerega ngo ni mugenzi wanje wo barasibye ibiganiro cyangwa ni jewe, uko ni ukuduteranya kubusa. Uwabisibye ntitumuzi n'ababesha ngo baramuzi, ahubwo bazaze bamutubwire twebwe ahari twumumenye. Abanyamakuru bakoze ibiganiro ngo nitwumvikana ngo kubera iki ngo batari kuzana ari babiri ngo batubwire ngo abandi umwe yagize ikibazo ngo bajya baza bakagira bakavuga ngo runaka yagize iki kibazo. Murabizi ko twagize ikibazo. Igihe twagize ikibazo mbere yuko tunagira n'ikibazo mugenzi wanje iwe yahoraga ambwira ngo azofungura channel ya famiye yabo. Ico ni ikintu nari nsanzwe mbizi. Mwe ko mubeshera muvuga ngo yarihuse. Ntiyihuse kuko yari yarabivuze ko azayifungura. Rero ikibazo kimaze kuba twagumye kubikurikirana tubona ko bizabidutwara iminsi. Mugenzi wanje arambwira ati noneho ko mwamubona kuko twatubona ko bizabidutwara iminsi, mureke nje ngiye gufunguraga iyindi ya famiye yanje kuko twavuze kuko ngomba gufungura famiye yanje. Arayifungura mwabantu mwe nibisanzwe nta kibazo kibirimo habe namba. Mureke kwiyenza muri make kwirwa muvuga ngo mugenzi wanje afunguye channel vuba reka ifungure n'ubundi iyindi twarayigerageje kuko twakadushiraho ibiganiro
bikanga kuba monetize kandi mwari mubizi ko twabaye monetize ariko ikiganiro twara tugishiraho kikanga rero abantu birirwa bavuga ngo twarashwanye ngo twagize gute wavuze ngo nimba ari yasimbuga izina ryo tekana nabo hari n'undi wabukikoze mbere yaravuze ngo bose ngo kuki abantu bazabona bagiye bamaze gufata agafaranga ngo bagatangira bakabigiriramo intambara intambara izo tuba twaranageze ko ari isuko nyine twari tutaranazijya ariko zari zihari urumva iyo tuja kuba twarazifashe ikibazo cyabaye tutaranazifata n'ubundi zari zihari mu marembera yazo tubona tugiye kuzifata ariko umuntu w'umwanzi arinjiramo adusibira ibiganiro twaza dushiraho n'ikindi kiganiro kikanga kuba monetize icyo nicyo kibazo cyabaye ariko ntabwo ari ukuvuga ngo twashwaniye ifaranga reka da ifaranga se izi nizo zidutunze kuko izo kwari tugiye gufata zari zisaba tuziduca mu maboko kandi mwarangiza mukavuga ubu nyine twicaye mu wanje ari mu wanje none se iyo kuba twarashwanye uba waje tuba waje abanyamurenge se ntibaziranye bashwanye n'umuntu ntuzuvugana nawe isuko nyine iyo washwanye n'umuntu tuzuvugana nawe ntuzugira gute ariko ntibuzabwira tutavuganye buzabwira tuvuganye nk'iminsi 2 iminsi 3 nako 2 3 nibisanzwe murekera aho ngaho nawe ibindi byo kuvuga ngo twarashwanye ni ibyanyu wowe urumva mwebwe mukora muri babiri ninde umuntu wo kwishimira kukanda ibiganiro akabisiba nuko tutize se tutazi ngo delete all suko nyine mwirirwa mubesha ngo wako editinga uko muraja kuduteranya n'abantu badukamera tuteditinze twari tugiye ku editing ikiganiro cya 20 kandi kera cyagiye n'abavuga nabo tuteditinze cya mbere kweza ku cya 10 twari tugiye ku editing cya 29 kandi nawe ubwawe mwe muvuga gutyo timuzi ku editing ubikora nuwa kamera rero uko murashaka kuduteranya nuwa dukamera urumva ngo wakameraga ngo niwe wasibye ibiganiro ntabwo yasibye ibiganiro kameramani ejo bitazaje kugwa kuri mugenzi wanje ngo niwe wavuze ngo kameramani turavuga ngo ntabwo tuzi umuntu wasibye ibiganiro suko nyine ibyo rero nukumubeshera navyo timwirirwe mubesha timwirirwe muzane itiku n'itiku gushaka gusa amazimwe kugira ngo dushwane na mugenzi waje nimutwihorere twebwe turahari tumeze neza nta kibazo twifitiye sibyo ikintu gusiwe yaravuze ngo agiye gufungura cano yiwe yivuga butumwa kandi nta rubanza bindira yivuga butumwa kandi mbabwire aha ngaha yeme mugende mukore subscribe afite yivuga butumwa n'ufite amaetaje wese aze amukorere tuzabona ko impinduka yabaye ni ukuvuga ngo nje naje gusanga nta mpamvu yo kutabwiriza why not je nabwiriza suko nyine ubu nyine afite cano yivuga butumwa ubu nyine niwe ndabakiriza umuriro w'ijambo ubu nyine ukenera amasengesho agende kwa Evangeliste Gwiyereka ase ni famille Gwiyereka bijyanye no kubwiriza zaza mwunganye ukeneye amaetaje kindabona ni ka ubu nyine simbabona ko kawo ugiye kuzoza ukora n'amaetaje byaje nabyo ni byiza hari umubyeyi umwe umugabo we yakazasengera abarwayi ubona ngo abantu bakazaza kumureba bagapanga umurongo bashike baramubura uri kumva wambare kumubura ngo umugore yambababwire ngo suku Guye muje mukabura muzehe ngo muze mugenda kubera uje simpari yama yicara uwo munsi yarabasengeye kandi baraki kandi igisubizo kiraboneza kandi barishimye none nimukomeze mugende nawe agenda bakorera amaetaje n'ababesha bagenda babesha kugira ngo baducemo oyaye genda bagukorera etaje hariya ubwo ubanza ukiranuke kuko ikuvuga ni ikinyoma ni ukubesha ni ugushaka gusa kugira ngo mwinjirire abandi mu buzima ico gusa nico mushaka nta kindi kandi kiri kuntangaza biri guhera mu banyagitengera we kandi ari bavandimwe abavandimwe se umuvandimwe waje no kukuvuga none umuntu wamaze kumusobanurira kutashwanye n'umuntu nkakuri urawaguhamagaye ukamusobanura ukamubwira ntabwo twashwanye ni ikibazo cyatugwirira kandi kigutangaza akarenga akasha gukora ikiganiro akahimba yewe ngo turi kurangiza igarira niba ari Siyoni bari kutugereye ikigutangaza uzigiye twarangirije Siyoni nawe n'abantu harangize oya ikigutangaza yarampamagaye musobanurira neza kuko hari n'undi mu mama nawe w'umunyamakuru wambwiye ntavuze ni umuturanyi waje arambaza ndamusobanurira neza birangirira aho ngaho musobanurira neza kuko
umumama wumva ariko ikigutangaza Kandi dukunda uwampamagaye ejo musobanurira uko byagenze nicyo cyaba gituma jewe nari sinihutiye gufungura kuko ni ibintu byangwiririye numva birantangaje ndavuga ati nzaba mfungura nzamfungurira kandi mvuze ngo cyo gufungura ntabwo ari wewe umunyamakuru utegeka gufungura uretse n'ibyo nta nubwo twari dufite itegeko ryo kurindira nanjye nawe si uko nyine sibyo kandi n'abavuga ngo twarashwanye ntabwo twereka niyo twonashwana ati turi ba marayika kuko nawe ushwana n'umuntu ariko twashwanye ko turatinya kuza kuvuga ko twashwanye se ni zahabu ni ibuye rihenze ni iki ni ukuvuga ngo twashwana nk'abantu tugakosana ariko twashwanye ikibazo ni uko mwamubesha ntabwo ibiganiro byacu byaduturutseho kugira ngo tubibure kuko twabitakajemo imbaraga kugira ngo mubibone kuriya ni uko byasabye imbaraga zacu twazishoyemo amafaranga k'ingene nawe uhayashora kandi igitangaza ukaza gucunaguza abantu ahubwo wewe ntabwo sinzi kuko uri umuntu muzima mu buryo aho guhereza kandi ko bari ababashinyagura bakamabaseka ubona ko ibyatubayeho bitokubaho si uko nyine sinabwo isakaje ari amabati zibona hejuru si uko nyine sinabwo isakaje buca bwituje uko ni ukuri bibashika gusakarira ndagukota gusa nta nicyo bitubwiye cyano uko kera sinafunguye hari n'uwo wifunga ntosubira kandi ngatangira umunwa ni wa wundi amafaranga ndayafite yo gutangira urumva yo kuza mpeza bakamera nta kintu ushuti yaje womfashamo usibye gusa kuvuga gusa ku busa hari icyo yadufashamo nta n'igiceri nabanza ashobora yiwe niba monetize nawe ni amahirwe sibyo uko bakore nk'ubuhanga twakoresheje tureke urebe amezi bamaze urebe nk'amezi bamaze ariko twebwe twamenye ko gucumba twacumbye gusa kwa matwarika dushiraho ibintu bicamo ntabwo twiriwe tuje mu nzira ndende ntabwo twaje ibiganiro byinshi niga twabaye kumonetize ku biganiro bari bingahe cyane birarangiye ariko mugende mukore nk'uko twakoze ntabwo twaje kuvuga ngo tuze mu ntonganye ariko twari tuje kukubwira kuko inkuru mwakoze niyo kubesha mureke kubesha muvuge ukuri kandi nimba noneho mwamubona ko mwe mufite ukuri ya cano yacu ari twe bene nyirayo mwe muze muyivuge suko muvuge kuko gamwebwe gacano ndumva ni yanyu kuko mwe muragera isi kuko mugenzi wanje yarayivuze kandi nawe wanatenda comment uravuga ngo uvuze neza cyane kandi muheza courage mugenzi wanje we yakoze iki kiganiro muheza courage urumva ariko abantu kugira gusa oya navuze ngo se wavuze ngo se niki kitwemeza ko ngo yagiye gufungura cano ngo ari kubanza akabicarana nabo ngo bakaganira ngo ese yari ari mu wanje wari uri mu twari turimo hano uzi iminsi duhura hano kuntu ari ariko mana yaje ariko abantu bazagogwa n'ubusa uzi ko umuntu azayiremeza kandi kwatandukanye neza turaganira tubura umuti w'igisubizo cya cano yacu mbabwira ko nanjye ngiye gufungura dutegereze n'ibikunda ngiri hariya kuri iriya cano ya famiye nzagaruka tujye dukoraho njya nkora hose rero byaranze niyo mpamvu n'izina nari muhariye nta kibazo kibirimo yaba na subscribe zari zikunze kugira nzitwarire cyangwa nkazimuha cyangwa nje wakazimba ariko none murazirangiza mukumbaza ko amaziza kuri cano yanyu suko nyine ya nani kandi muzireke ziturize hari isiyoni mwavuze nimba ari ntabwo mugume muharangize zibatera amatsiko mukomeze muharangize nta kibazo namwe cyakoze n'abafite amatsiko atari nahawe mugende mugire urukundo mureke ubujyajya mureke ari n'abanyamakuru bari kurira ku muntu nkatwe abagore b'abasitari wamusanga umuntu karakuririraho ibinyoma karapanda wanyuriyeho ku neza tukabyumvikana ukareka kumparamira si uko nyine ariko bakareka kwiruga ni amahoro nta gikuba cyacitse cyane ngo cano ngo byagenze gutya ni ikihe gikuba cyacitse uza guca umwe ngo yagiye umwe ngo bayitwaye undi byagenze gutya zinageze kure batari kanswe na zino zacu urumva bageze kure ntabo muzi hano batangiye gusa wishaka kuba gusa nkaho turi kubinginga gusa barishimye ikibazo cyatubayeho barishimye
nibishimye nta kibazo nibishimye ariko n'uburyo twebwe ntacyo bazavuga bitubwiye ibiganiro babaseka abantu uko mama ngo ayiwe ngo bazakora ngo editing ye bakamakutana amashyi editing se wewe uzi editing ugira imana wapfa kuyigerageza wewe nagize n'imana wapfa no kumenya ukanabisiba ariko wagerageje editing ari ikibazo nuko tutabizi yaba ari twebwe ntitubizi ku editinga nawe namwe ntimubizi cyane kandi murabizi ko tutobikora ngo tugiye ku editing cameraman abiri bura cameraman abiri yo ku editing je ndi mu nzira yo kubyiga cyane kamera woyitera nawe ukikamera ubikora nawe ariko cameraman abiri yo ku editing mu gihe utabizi suko nyene sawa yeme icyo nari shaka gukora uyu munsi ni ukubabwiza ukuri kwa channel yacu kwa channel yacu uko byagenze gusa gusa icyo mbabwiye gusa icyo mbabwiye n'ibyishimo n'ubundi nibyo ubundi se urababaye uko nguko nyine oya nababajwe n'ukuntu ibiganiro byacu byagiye ariko sinobabazwa n'aba ngaba kuko ntacyo bimbwiye oya abangaba ngenda n'abamenyereye nibareke ibindi si ibisanzwe soko nyine je sinababazwa nabyo sinababazwa nabo kuko ni kimwe na mugenzi wanje ni kimwe naje ntacandusha ntaco murusha urumva so ntabwo yandaza kwijoro uyu nguyu umuntu yavuze kintu naje gusanga muri iyi mihanda ariko nazo naravyakiye mugenzi wawe ejo bizatinda urumva ejo nawe byokubaho je naravyakiriye numva nibisanzwe kingere n'abandi zababayeho ko ari umunyamakuru wampamagaye yewe abambwira ati yewe nta gikuba cacitse yari abantu ushaka bage batubwira neza ngo mwihangane courage biza biba naje byambayeho abari nako avuga ati naje byambayeho urumva nawe uduha kamera ngo byamubayeho aho nuwa kamera byamubayeho none ko murumva ko twebwe turiki kandi yarakomeje na kamera kandi n'uwo munyamakuru wampamagaye nawe yarakomeje ubu nyinageze kure nta gikuba cacitse mureke mushene mugana abanyakenya ngo ni mushene mureke mushene rero nashishikariza cyane kuja kwivuga butumwa sibyo kuja sivuga butumwa cyane abantu bafite ibibazo kandi mufite n'imyumvire mugende babasengere ngo kwa gatanu gutya ubaye ikiganiro cy'inama kivuga butumwa nambwiriza uhaye ubwiriza asante cyane kandi neza ko ndabona turaza kuzurizwa muri ano macana uzobikunde uzobyanga ariko mugane wa muvuga butumwa nyine umugabo utware wanjye yaravuze ngo uranga kuri tegero urarisanga kuri YouTube ndari kubwira uzorisanga kuri YouTube aranga kukurisoma no muri bibiri ararisanga rya kirere ngo ibiki uzarisanga kuri YouTube cyangwa isange mu magurupe komana kandi ni ukuri ndakora igitangaza iya ni ukuri mukomeze mumukore subscribe kuko agiye kutuzana ijambo ry'Imana yarindi ndago mutumbi kandi nawe bazagukandire muzankandire yemewe muzankandire nije wa wundi je mwagiriye kwa kundi uzambona tuzaganira nije wa wundi mwagiriye kwa kundi tuba monetize vuba nubwo byagenze kuriya nije kandi nagarutse nubwo ndi jenyine ariko gusa naje no gusanga gushima kuri kamera ngo habaye monetize yewe azagutera amapepe si wabibonye abantu barahiye muri ino ahubwo noneho nukuza tuyiba ushima Imana gusa mu mutima cyangwa ugende mu cyumba cyawe ugaceceka ubu nyine abantu baragoranye mu buzima ubu nyine abantu baragoranye bakomeje kugorana ni ibibazo abantu bako amateranya abantu babavugana ukamusanga kava mu wiwe oya nkava mu wawe nagera hari mu rugo kamasanga ikiganiro wavi wanje kamusanga ikiganiro se dushwanye gute kandi twaturi kumwe nico kibazo gigitangaza kuvuga yuko twaturi kumwe n'ubu turicaranye mu waje hari kibazo kandi yanzanye ku mbaraga naje kibisanzwe kabisa na nyuma yuko byavuyeho birabiganiro sinobara incuro ageze hano sinobara incuro ngeze iwiwe ni ikihe kibazo ni mworohe mworohe sawa yeme kutwereka akababara ko mukaturusha
ayiwe akaye hari akababaro bafite nyine cyane 500 washize ku kiganiro ariko Cyacu. amabaka kurakirike twe twariyakire twarajimije umuriro n'ibisanzwe dukomeze ubuzima n'ibisanzwe nini zozamuka n'indi zamuke abatwifurije n'abafungura nyuma gutandukana yacu ntabyo babonye zozamuka nuko kuko abandi batibakureba n'abankunda ntibagukunda uko twese buri umuntu afite ngo umukunda wari wavuze ngo iracana ngo ubundi yari kumara 2 wari warayibariye ariko wari warayibariye iminsi yewe ni hatari gusa Sezera abakunzi turishimye tuguwe neza twari tuje kubabwira ukuri mureke ibintu zo kuhehe byararangiye ubu turi ku yindi ukomeza kuvuga akomeza anandike commentaire nyinshi cyane iziza izibi zose ni okay zose biratwinjiriza mugana wawe zose biratwinjiriza icyo YouTube isaba cyose wagikoze dukoreye umuti cyane gusa ndagushimiye yeah ndagushimiye kuko wanyitavye ukaza kuri channel yanje rwose ndagushimiye cyane kuko waje kugira ngo tubwize abantu kuri bareke kuma kuguhibitsa ubusa nahoraga mbigusaba gusa waratinze gufunga gusa nari natinze nari mpugiye mu bindi nawe urabizi nk'umubyeyi nicyo cakaza gituma kandi ga iki nicyo gihe canje nyine jewe nashakaga kugira ngo mfungure sawa yeme turabasezeye rwose mukomeze mudukore subscribe asante